Mema emergency Ghana etiefo ene ahwefo nyina akwaba esanso mamo adwo sonko kra na se na onim dada no trend story no na ehye wo geto ho no ne wo wafiefie mu ne wo yankasa yedie mu anase ewo amanone no ena yakwa pense mu ana yakwa hwehwe ne ba pense mu ede amawo ne nyamensa asusui eye abaye bia ode na asem abeso edwa se onya enfie edunu ena okoma omotete na hemu ahoma ne nantemu srade no mekire ko breaking the virginity na ni nyina beka se bibi entikwa den ne baye abaye etimi koma omo breaking the virginity ye betie na no disem na sise no so wo fie edu enwotwe 18 years na no so nya brabon no so edin akodu nya brabon echa se ne echa ne ma akwakosi no eno so wakotie na no disem no yenye efutu sem de bi so nya eye esuade ede amaye ho yenkwohwe video no embra na ase na kwakohwe video no so no omodne se wo be like na wa share na wa subscribe ede amame na share nso se me amidi dwumedie wo chiame no so no edin amede so eno ane akosia faculty yenkwohwe video ati say chede o se nyame ado wani amere wo fie na abae wo ho what did he? Uni hwe obedi banku obedi dey nyanya meti ampa oso awie ide na de onam acho na meti ma nchen wa etimeti oso aye bi ka hu acho na meti ma nchen wa etimeti na mo 12 years and I'm decided say me come papa wa Accra obo nti me come papa ho no na ne waware ba na ne we no o mienu o wanyim nti me ko edi mu ana ma me ka asem no nye rap na rap tobo wa rap pen achedi na me ti me ko na da bi me dofo e ya asem ne eti panyimfo tie bi te tobo na kire asem mani so why me ko na papa ware fofo na ne we na o mienu o sanyi nti me ko tu me nua ba ko e fe no Ronald Asante Rosalinda kasa kese kakra me ko tu me nua ba ko e fe no Ronald Asante ono me ne free ma me ba ko nti na ma me ne ton ajano obom station ho nti edidi mo na mkache papa se me sonda ye no na o ma chechire ma me no ana papa ka che ne no ko ka che na busuafo ne se me ne se my do o ma chechire ne nti that moment na yesi ma me ne su ba be di ade ana mkache papa se he no amana ye de endi ade nti emumu wona ewiade we ekro bi beto me nai nti ekwa soro mpaibobu wo sa akromu an na small boy bi na edi na small boy ne ka se memi ye bayifo me na ma chechire ma me no nti na why na ka sa wo ye bayifo boy bu okromu krobe mu obom ne wo hin ewo ai kaswa obom nti boy ne ka kire wo se wo ye bayifo boy ne ka se me ye bayifo nti mo wona me nua Ronald nso betam and ma me no so betam no obi ampe mani mo ahwe na papa nso koka kire na ewe ne se se ni na esi na ewe nso koka kire na busuafo na busuafo ne ba na mo kasa mani mo rofof we ne be hu me a me si me kuma me no me ye bayifo why ye busuafo ba me papa yere no papa ye busuafo no omo hu mo abontin a me meku ma me no me ma chechire ma me no hu te dima na ma me ni nya stroke no mo de no ko kofi kwei mo de ko kofi kwei ma me to mo de no ko e no ko da ho be week no e de ofrum to ofrum mo buy na so fu be free kofi kwei ma me no ba no ma wuro me panty na mo bo ma de ja okro mo ina why na free baby be wrong so for no buy and say obedutu ohun boni na ewo mi mu na fremu no mba ba wuro me hu ne kama de ja na papa zu gina wonu zu e video dina me ni akwa bi so ye friend mo mi na mo si akwa no su ye bayifo nya botre asem no baby aduru ne hu hia me pa me de be free baby no baby sa wonsem bi wo no ma me na na etie e watimetim yesa wo ma me na ahwe wo a wo papa wei o papa na ewo Accra dey na ma ufru ma me so ko yo papa na meti ma me nche no ni ma meti etimet chairman na ma me ton oye ni ke situation to anu mo no de be hu be ma bu e kan se force la no so ton papa ya wo no wo hunu wo papa se wo no ma me ne wo papa nyina ate ya wo mu nyina na tete wo ana me now 4 years na ma me se papa e free aduade ho e wo ma aduade o free aduade nko Accra so okotonton ne
Mr. Hana, oh, bremi tissue na aketa okra handkerchief kra yo. Esuni de na wacho boate. Kasa. Enti no metiye woman na mame, enti nya 4 years ni. Ana mame we fie na Miss we be friend no Linda mame. Obeka kire mame say wonti asama aba. Ese papa ko wale fufuro ma na ere no ko awu. Ana mame say na sa de onko Roman he no nko baby da enya adwuma. Ti mumu na mame so onye skin no ko hand down chairman. Ti okonya hand down. Etimetim chairman ya. Okonya hand down we etimetim chairman. Into that time, now from now 4 years, now never man so 9 years. And I'm a member family, and if you want to dear call estimating. So, dear call estimating, no friend, mammy, a friend of my more attack, I do not dear call. It is our quatana, a mammy, a mammy, chain or attack, I declare. Till one and papa, no chance, a family, a bear man, a car crab, a the young one, be on quatana, mammy, estimating. Jima me konya kunu ana no kunu ka so call baby no yesi me ye bayifo me na what's my walking yesi me ye bayifo dear pa we ye bayifo pacho debi what huna de pacho me ko mozama mo ka chem sa adum so oko sorry mozama disco Christo church ana e ka chem sa adum wo so tutu say enu ti na tambia obi ehun so ye bayifo Bibisa was a missing who not dear. Who not dear. That yes, to say, dear, no. But often you didn't. Rasun someone can be mammy. Dear, no, who know. When you won't hear ye think was see for me and I heard. Ah, Mr. Foy, and upon who hear one home. But you did. Would you do? But I. It's dear, and ma, papa, our young mammy kuno. No ba wade afoforo no a obesha se so obo bayi die na wo ye mimi de me ma nya hwe de nti o so yes an so se dan tam no was kantina juma be say ye no na no ne bi so de ne ko ba mi to mo ko ba ye no mo ka chen se me mi ye ba ifu na ma no suji tum ti e kom pa e bo wo fa de man ponti ma me o mo ka chen se mi ye ba ifu nti ane na ye me na me se na sa de me kom papo okay ana wo free ho ko papa won so o papa yere nso so esofo se wo san ye bayifo sa eti den ye du ko gina badwam ne bo wade dwa no ma me ni free mu no ana o mo se me kekan o papa yere ni free mu o kan se o papa yere be free mu de man kasa me ka chen se me sunda ye no ma chichire no de na ma kanza se na quite se ma me no me ko no me fa se me ma me no bibia no nti bebe oboko bia na me di nachi bebe oboko bia na me di nachi yo nti wono mbo wade jane ade ade akire ja obayi ne bo omobo ma de jano ana mesu ama pokia ebe fa me free akra ono de me ba agiade okay so sorry to de me ba agiade na me call DHS me call school nti me call join DHS too ti mumu na me be hu kwaku 100 no kwaku de kwaku 100 ni di anu no kwaku de 100 ai Rosalenda kwaku de 100 na se wo man twe ne ye wa ha no ko ha di ho anya kwaku 100 ano de Edward achede kwaku de 100 to aso yenko nti me be hu no ana me sha se me ne e ti dan ta me ko school nam na ma me tu cities na me de ko school okay nti me be hu boy no me ko school no ma me bo 5 de bo ha 10 cities nti that moment na ono coins na me nim se menyim na me sa call boy foforo wa francho nti me ko show that boy no wa francho no 1 week oni kwaku imando de no da wie ye no sa abre na onim se oni ne da mpre do sen fache me pacho baby nti won ye na on ne tse mpna sa be no nya fiese pacho no mo 14 15 ha 14 15 na no wan na tie akoshia kwaku imando na me na tie agiade nti na o ye den na utimi kokoda kwaku imando de ho na akwa ti se me na ada ne dem na me so me da me de sa nti me so na o ye den ebu wa ha tebi asuma me se me nkota ade Mame ko. Hwe ensese mani abreu. Ya soma se kotwa de na najo na awia. Me pese me hunu, on se asam no ye de free baabi na ekowie baabi. Se ye hunu ni hini a ye ntimi ntu ase.
emma wo de wo pe pacho what ya say eti na breben na wo de kwa kwaku iman duete wo betimi adi adanse ese ampa Rosalinda no oba brese ai wo kan so oba breben na wo ko pacho enyumre pacho bedtime besa na nso mo 6 no akoshe de abrewasem kwata eti no nsi awradam sa na de biem na ekoso pacho kwa na msme pie kwa kra bonu sabre no tze wanya sai afuna me ko 8 menya ni 2nd October fina wo ko sai 18 to aso nti emumu wana me ko French ko di be wi debi upri una na da na mse ko be ma no be impress se wutimi kai bebre sen woni tina di be sen mena tam pacho say is there getting to 3 months na uno usi onya say afuna me ko 18 ena anti form ni pacho absuafo mesrew ye be ye physical ayi wa ha say na ya hwe 18 ne tuo bi egu oba na chi no branch 104.5 now the bra na be hwe bi na wa so di one say he ade bi bo wachi peja kita ne sori na me say 18 wo body ne a mo na chi de ne sori gina ho da ho kakra unko beauty pageant da wada shasam 18 years ana utuni wanya abro me sure say 18 kan kore pacho me e wa fi be mu e o me 2nd October 2007 2nd October 207 so mo chake me big mama okay guys so eno no tena say enti bra na wo koda kwaku Emmanuel de ho no mo no hwa ha hwemani menam ne wo kasa wa bra na wo koda ho no wo so won kan predodo ade ko ho na bosumi be sen na woni ne tu ana mo wo koda ho no bosumi ba ko bosumi mien bosumi miensa wo de woni fam be sen enti me fam getting to 3 months 3 months so 3 months ni nyina na wo chi ma 14 die pacho enti bra wo free kwaku Emmanuel de ho no na 3 months ne de na aso wasem a wo kan ni se wo kono so na wonim se wonyem ne boa eti na wo chi ma ko sise odi free wana me last chima me fan say me last chima me chima ye no me ko me ya ma kwa na msa ko me back ti me ko na mka chan say me squat na me shell ayetietia no apam bi ma na msa de ba ti me wo ma mo na me chima nti me chima na me ko ye no me free wa me ko na me ko afanchin de wo kan nsiso o ma me wo na chima na free na ko hin na obese ko afrancho then time na mom na ho no am ko na menim se menim ti me free ma me free aduade ana me ko ma me ho nti ko ma me dade na me ko ade chi na me hu se moja ede etum na ma me ko top pad ma me nti ma me ti woni be ma ni hie ni nyina na wunya nchima ai sa na opo kire acha iti woni ni hie ni nyina na wunchima da na mi chima yo kan no ko wo acha isho yo enti wu free na abesen ko be ma bi wo wa francho e den na francho no na mo na wo se o me ko francho ko be ma bi na ko ye ana ba ne say kan say oba no so ba ejiade mu ona na for den time na madam for ba ko ne madam for ko na edeti na wo adam for oba eni sa be ma na ko ne ho na edeti ono na adam for na edeti ana ye den so sabe woni kwaku Emmanuel de nete ho je den na ti be free kwaku Emmanuel de ho etwa mu be se kwa francho kwaku no Fred ade ho koi oko hin oka so oko kwa homa kwa koye aju okay nti ye den na odi ko hia be ma no be ma foforo na hia ni di sei pacho no ni dia wa mo de fe na kwaku ba ni dia so so de ni nti o hia wo no e ko sen ye den na otimi se o pe ma wutimi free adua den etwamu basi twembe kwa na about etwamu so na about etwamu ahwi tira makro wutra kro nom tira francho na akọ hin ya chuma kwa homa francho na achuma kwa homa francho no wo hin e wo fa ye ho abeda se konkolichi na nso so wo mpana no twene kurase shada makro moa
Na baby I ko en sa francho na eben aduade. Eben ho. But how many hours? On anti crowd do. It's a day chiremo. Nti o na madam for ne madam for Esther na ne boy ni kwaku na me hu na me ko no afanchi no. Ti no nam na fo miru. Na madam for ne fa Jacob no. Ana kwaku ne be se me na me ti ase. Ana kwaku no ebe se wo pe. Sabre no na kwaku Emmanuel de wahi. Na no ko ofrikrom wo ko. Ofrikrom wo ko sabre na fun wo ho na ofre no na ote ne nkan. Na ohwe na phone na me ni phone. Na woni phone. Iti na ye den na woni ni de okọ de nkomo na twa to no udi ya wo de koye. Na woni na jai. David. Ntede. Adana obe kono number na me ko child o station no hum no ka cha me se de me ye no minja na asam ba onka bi mame. Emmanuel de. Ya bo dini no na ogbo abema menwu se hwan ka Emmanuel. Ah, ka cha me. No so dey. O se de me ye no minja na asam ba onka bi mame. E de na we ya no si jai. So dan tam no ohun se na me ne kwaku ba ko no eye ko kasa e ofunso. Bibi say o use phone. O so use phone. Phone ben na woni na kasa also. Na me de madam for Esther no phone na me ne kasa. Enti kwaku Emmanuel de ka wo ma wo sa wo na ni wie yen sa bre no na woni kwaku no onim ni din na woni na nkita ho die na woni na da. De bi na afuna me ne kasa me ko me be ko. Me se asem atwa to kwaku Emmanuel de ka kire wo di frɛ dua ben ye di asem. O te won ne na chidi ebiem. O te me won na me hu no krom mo bi. Yo. There. Asama wo kan emu awurem kakra. Bi fi se sadia wo kan won sem no me shedantia. Uzi kwaku Emmanuel de kan asem ben ni twatwo e kire wo. The last asama ka kire me se de me ye no minja na asam ba onke bi mame. Nti okọ hin okọ no. Twikasa na me se okọ no ansa no be fra bia ben de no ansa no be de ansa no be fru na asama ka kire me no. Nti no okọ hin o ankra wo ankawe. Omo ka kire me so mo kwa akoye adwuma okọ ahoma. No kan. Tenu mu ana de be hia. Second kwaku. Okay, there na see. Isa de sini say meaning say me kan me free afancho buy na me sister Matilda ka chem na say owusu ani na me ka chem say me de meaning say menim say hu bibia no de me Corpland so ntie e ko check na 2 months 3 weeks. Huh? Na 2 months 3 weeks. This is say 2 months 3 weeks na awoka no. Wo se woni be ma no na ye mu ne ade nyina ye 3 months me boa. Na me say it's getting to 3 months. It's getting to. Obrofo so ka. Nka bofo kakra. Actually. Huh? It's getting to 3 months. And now free one have saying ko afrancho. Actually. Eti afrancho ni no so ne metena di say. Afrancho ni dia me ko show week na me buy. Oni dampre and I'm who say ote. Ote. Achai. Acho shewo dross. Kesi okiti o shewate. Bache. Yanko. Me call her no enumbre no me dan tade chi na mu say rashes. Kiti bi egu me tim. O free ho call ye no ohun no se na ni je ohun. Na se wo no de wo ncha dan trafa ko. We ka se na ni je ohun no aso ahun na wadro. Enu na jo awu wi a wo na akoda nti ohun na o se na ni je ohun na no tabiri wo straight. Ani afrancho. Actually. Den na okoduru ho. Ekodi na wo twe ho. Sa be na we hu obusuafo we. De na wo kan yimpo ansa na wo ko. Manka bibia mankam na nanso. Nti ya report nso se wayira. Me na mom na report ye no ma sister bi wo ono so fra francho bo no tie jade no ba wa francho so no mom na de me ba ejade yo afrancho won sem no na me pe kakra tie ko ye de ni ko woni be ma no wo se die woni ma ye kwaku achan wanti so bi ebondi se bi kwaku dan so kwaku free ya na kwaku no boys na at times the boys na different ye kwaku stone kan ye wo say kwaku stone the dia no obo ne ho ye hu no kosem we de obo ma ne ho ye hu ama esi say nti me ko ye na de enenum bi no ne mi ade achi de wo kan o rapport ho wo say na enum na o ye de me ko ye no enenum bi no ne mi ye bibi
na de bibi ye no a nko ye no a na tese na nyumre na na osimi enye bibi okọ ye de nkomo na ne ko di ye na so be wow oso no be bobra e de akwa na ma otimi fa wo ho eja kwaku ba ko ne din na mpeso you say Emmanuel uja kwaku Emmanuel de ho ekọ ye ekodi kwaku store no obo achi na wokodo ye de nkomo na ka e to utimanti e dana utimi ne dan ne medical na akasa wo phone so muka de ono ne o ka chem se koku no yede omwa no onye mehye abusuafo na ya kese o kwaku against kwaku we ye kwaku obo na ba ko ne kwaku de ayi Emmanuel ti kwaku obo fight de say kwaku Emmanuel de wo mu awanya da bi omwa nti ono mo ne be bo no be obeso ka chem se obehye me ma ko su Emmanuel no ya ba modia ye nya no so unim say de ye be frɛ nana achan ti e pese ye ko okaso wo di dwuma kakra nkomo a producer ne di ye no wo te he bi wasom a enkoni enkoti ema me kura mi tu kwan o eja priest na me ye mi tu kwan ko tesu man akra ena mi tu kwan wo ba ye no me amadamfo wa ba na mini ho no se wo te ka wo wa ma me madamfo ene wada wono wada ato san na yi sen ne bai ye no ena wo de ko to madamfo na nimu anje wo de to ma me mu nyina nim ama ma me ka si yo ase obeji yi sen na chiri na o sa de ko boy bi wo yoko o sa da ko to boy bi anim la asawa ena hu se me na magimi a meje ena aka me kura na me fa me tenyi ebi se madamfo ne ka temi se wo di nyi sen na wo ma me ko ma mo ma me wo ma me ka temi se wo di nyi sen na bre ababu to ma nim ama wa di nyi sen no na me se sa dia me di enye problem intimi dia me na baby etimi wo sa na ma me di tu ma nim se ni se na me se me di wo di ama afa mu di de metimi aye se me me di ni bi me nga se me ni bi ma afa mu di me ya abo no na me di me ye ma afa mu di bi ase metimi enti edu eche na miss medjuma semba afom no ene wo ma onana efrem phone su di matem di ma me mabusia fo nyina atem o abra oni mabusia ni bi apart from ma me nkwa na oni mu no udi di matem na me se sa de efini rukro di eno ano no wo se kwato akra ni di no akofa be ma foforo so fo na mo de akra nto no so fo no kra pute wonim se me ba ni akra no enti wo mo de be ma foforo no kwato akra ni din ensem no wo honom kromu obi aya we se nya me pa ni akra no enyame na mkoto akra ni di minima akra no kra din eti me ka se be wo fu di mo amo twempre na ma ya sebre me se fa camera na Thomas ma men kan ana ka say koku Emmanuel koku Emmanuel yo ka ote achan but do can intro da bi me se di oka wote achan 14 years na wo started say wo dida mema no odi koshi akwaku Emmanuel de no ya wo free wo do ka wote wo se e wono na damfo ni kwaku store no a wo ka no unim sa achan unim sa na menim se na damfo dabi unim sa no oni ana nti wo so me se unim se kwaku Emmanuel de na damfo ni kwaku store achan ara na utwa atro ahya se no Denti na utwa atro na chasa wono wo che namfo ni mienu mu ana we bo kakra na wo de pa na wo peda sa brand de na e woni so de na wo pe don't know why a Salinda, you are very beautiful de na wo pe ye pese ehunu de pa na ma wutimi shares ama ma ne mienu ntem na wonim sa na damfo no wonim sa kwaku Emmanuel da damfo ene kwaku wa ya ma Emmanuel de ne kwa kamanum na damfo ne kwaku stone ya woni Emmanuel ne wo ho osa kura ma warning said ye wo ye no se ehu ba asem a wonka bi ma e de pa na wo pen sa abre pachana me beshi sa e ya kono keke na wo pese oji wani mo wo akura no bra nyin se ne ba ye no woni wan na de asem no kotu kwaku Emmanuel ni me fa cho abra nyin se ne ba ye no me man fa obia ambo na mani dentia den time no na me so ama pokie decide so no anka se be family ato no so ahwem na wa wati bi da
woni bema wo so woni kwaku Emmanuel ne wo ho se kwaku Emmanuel asem na ade aba se nkameboa eti ade na wonim so na ne wo ho na nyinsan aba na wonfa nyinsan no wankɔ se kwaku agro no a wodi ya na exam start results aba enie ade ntia na wo so agi tumu se ɛhɔ bibi wo ho acho de ntia boy ne kasa ne se ono no se me na danfo na akodan minka boy ne de me bisa wo de se de nti na wankɔ kwaku Emmanuel na mane na akɔbɔ na mane ne hwan ne kɔye if I show that no minim na me dan tana minim so mama ati krom hobi Ibi are you okay? Achai. You sure? Achai. Trustwe? Na minim so mama ati krom hobi. Nti mi nua mato da na chair say kwaku mama e fa na ati krom ono so ti krom hobi. Nti kwaku nu Emmanuel de nu wi a wo koda ho anajo wo na da na koda ho nyina no na unim ne mama. Achede. Obi anso anche wo da se wo beda fie ho. Achede. Nti omo kire ne mama na ye den. Omo kire me ma no omo kire ne mama no. Enam nana me nana ba ko e fa na ante bo achua. Ana omo ye de omo decide so mbeko ho. Nti o. To omo decide so mbeko ne omo ko omo nkotu mama no. Omo ko omo nkotu no boy na nkasa kwaku 100 na nkasa ni Jacob no ebe afie. Jacob ne ye hwan? Jacob no madam for Esther no boy. Ebe afie. Nti omo be afie na kwaku no mo bisa me say ti mi didi say nyinse me no no ana me so me ka chansa nyinse na ewa no se ne sa ade asa me wo na sa akwa ne se na obehwe no eti kwaku store no de ne ho am nyinse ne mu kwaku store no kwa da me ma afro ka sa me ko akwa chansa me ni ana nyinse so de kwaku store no wana biem pache David kanokre pache David kanokre am pache David Rosalinda kanokre am pache de ya wutimi ja kwaku Emmanuel de ho na nyinse na damfo ene kwa de ma hu ye me hu ana ekoso unim se na danfo pa ene eye kwaku stone etimi free kuro no so se twa mu ekọ ho ene koda nkyere se nyinsa ne bae wo sa akodi so actually ujidi amba chamanko yo nti wo ye wie de ne sie nti kan se nyinsa ne mu na kwaku mu mai ono na danfo Jacob na bae no omo bae na omo ba nam na ho na ebisa na danta na me so aye chance o de e wo ho ntimi so ayi baby obi Nyankopon fa ne kransie yi nti oba na ntimi so aka che nse nyinsan we de kwaku e wa esede bia no na na e ko una na nyinsan ne ho bi una na ka ho bi na mo de kwaku ma no ho acha gina so acha yanko ho boy na nkase ne boy ne ba ye yanko na na nchen ye misa una na ye misa una na se de na asie ana de ne ko so hello mama hello baba mama ma how ya video na what to say wada ruma ye da radia sepa me pa cho woni mo so Rosalinda pa cho say mama na la ka me pa cho da bi FM ohima benewa me ka say free show 104.5 FM ako pa je wadi no pa sa ko na na mu ba bi man se wonka Adamunsom, Adana, Mamusa, and I'm saying, Mamunsum, one hour. What, my person could seem to be also one funny saying, I'm a bear man. I'm not a bear man and a Japalan. Thank you, Anna, yes, sir. If I show a brown, Yapalan, in the local school, I'm going to. I don't know, Mamma, I'll post to the yeah, I said, and before I will say, Bannon goes to Mamma, yes, and I will go to my showman for no idea, yeah, my friend, oh, I will pass in a fool. Natapa, I mean, you're going to name see how a Japalan, if I'm coming to Japalan. Wadaroma so mama wo na me misa mama si Rosalinda asema wo ka wa ha ne se onu nyinsen no wogi tumu preko se eye kwaku Emmanuel de ama kwaku Emmanuel aba baji nyinsen no se se de wo ka no so da soro nko chan de Rosalinda e kan yo ya bro so abadamu se be ni sa o de ben yo o si ko Acho ayo se kwaku Emmanuel na nyinsen ne ye ne dia se de nti oba nya se kwaku Emmanuel hwa akoda no enu ti na wabo apini ye na de wo so ka no eye so kokra
after Chacolano, Mamma Show, he said, I'm going to Sema so mo ya de ya wo ha ya dwuma ne se obi di mirika fra bonte basa biribi ye no a ya ba je no ne atie na no asem se bi woda abusua mu nti ana ma ya twia ba hu nti uka se ma ye nsomo a ya ni ntum sa Obama de mreme Obama bana na ade nti na wo si supi se on fa akura ne mre na so pese wo kire se akura no wanya papa na Mama mtacho anti kada ho kakra ma e yo am say producer ebesai afre na wo na na say akwa no ni papa yenni enso asem no mu adai ba che de bi oboa uno na hwan na yentie no ba che muntie me e me na akwa no ye me ba o say ma na na obo ne brawi onti mi nche de akwa no nso nye di nti na na say akwa ni papa yemfa ne mre no ana ya de nso am de akwa no nso be kon na no ochi yes akwa na nche hello mame hello mama fa de mi pese me hu de nti a wo se wo salenda ne ba no onfa mre wo na akora ne bi papa na wo kana sa wada ma ta cho ni papa on papa ko de papa ni ma o se ye kuro Ghana ye wo mu ye de amamra ne bobra empo wo ye nipa na wa futin kaso wa brabra bom na wo ko hye wo konfo no anya nwu a ye chew ye wo mra bom mofra ho ban e bom mata ho ban na abofra no nso so wo right se wo hunu ne papa wada ma ye no sa enye ye e ba so na me che cho ka trai cho afa chire mo e Ebu ko ta me me no o ko so anya me no se me we se no se me e to wa me da bra ni je mo wa na me ba kan ba ko na ni afia wa ya bi wa se na se wa na me me ma me e do ne sa ni ni ko bo ni pa me sa mo ga ma sa me ni so no ko na se ko na se ba ko na me se kan ba bo ni se ba ye is ma bo ni ma me ahoma no say de eyo na eyo eguso ya etwitwasie na say de mame no ka no say wo yo mo ha wa bra ye ni mpanyifo mo ya lawyer fo na ye adwuma enye yie eti wo ana sasa wo kika wo nsem yie sasa wo na na say ni se no wo de nipa ba miensa no wonu mu bom so bom ye no di na ma miensa fa bi na ka ho achobi anka ho kan no kro sister ne ye mo o achobi anka ho hey eti mame panyimu no beti atwa tro achobi anka kan ko achobi anka big mama asem wo ya asem sebe o akole asem de meti onyina ayamayi chese ne hu ye ne da se akola keto atsew na chese asem a me de me jabrewa na asem ni di me jabrewa na asem ni di efi se also metisi wakase wanyi nyina obi afre na no ko wonyim no kura na obi afre wa na woko enti na kwaku wa kwaku Emmanuel de no wose akura na nyane ba mo mfanto no so na memisa de enti a woti ni so si wakai be makro ka ho ana Rosalinda ba de sana be hwe mo ati Rosalinda ma mi yo ka mo no kura ka de won bia na ye mo sai na se ni sitie Kwaku Emmanuel na miami ni makwa mpefese me baby eno de waka onim mesim na onim duaba wa me banimu ti no obeso ogumanimu ase onim de onim adokro wa me banimu ti no obeso ogumanimu ase ada obam de ne wonimu onim adokro nti onim obeso ogumanimu de ne wonimu kai na ye hunu ya onso oba foforo no oso ma me kunu ebo ne bayi okọ ne papa wo nkan no ne papa nso so bo ne bayi to no ami nim wo kwa mbone peche debi aha na di enti because asem won sa kwa mienu o aha na yabo bayi wo kwa nkan no so na afọ anka nche afọ so wo bayifo wo mo ne hu ye na yabo wo naked ne video wo enti tumi be na ti mu eno kwa de condemn sa act no mama yen kan ne ye condemn mehu but on say minim
What do you collect pa? But you imagine collect pa is so. Let's go. Or a storyteller, mechanism, because then some now can or buy a story be a mamma can any a Korea say, away by phone, they are fed some man of Quran at the age of 14 years. Not Emma Faudia. Not just I think so breaking the virginity, but I know the better 10 years. I know the better 10 years because 14 years. Ubusan question be said, now you're virgin at the age of 40, we've got our branch and so on. Who catch your son now on your virgin? That means who break your virginity no. Now about 10 or 11 years. What is one person at your mind home net? Nana Prakan, when you move away, we will be at the phone no to silence. And some baby, what's up now? And father and sister, so mammy. I'm doing this. Rosalinda. The entire yempanyfo ama ye kwan ma yetimi dam from memoa mere dodo ne nye ne se na we ba ha so na yanka no kren so ankyere wa ne ya haw wadi nkorabo ne sem na jai sa me wani ne ase adom wo me so na jai no akiri de na pa bibie wote sa mema no a omo ne wade dai asese yakodai Untimi nche wo de wo sikwa ku imano be ma fofo be ne ka ho me bisa for the last time but you be an ka ho yentimi nhwa wo sa seko ye ba boa wa ma wahu akora ne papa na nso se ye betimi aboa wa de se wo firi wo pam nyina ka no kore se eye no kore miansa no de eye no kore na me di baako tefri se bia na me susu se won ka ho me bisa wo de atwato emema ne yesen kanokure na yemwa pachekwaku imanded na myama ko mpefese amene nnyem nti hwa biem na ka ho a woni ne daaye eno ne yehwe nyinse ne de wo sikwaku imano de ne yehwe se ebi o nyinse ne mu mini we die na yetini aboa wo enfere pache nyinse me no obi anda nti mema dodo se na no mu die ansa na obenyinse kwaku stone no wa fanchim na hwa biem ono kwa hwa biem pache obi enu ensi so hwa biem pache kwaku stone ene kwaku imando de mi na me no mo edai kwaku stone ene kwaku imando pache de empanyfo abeye yama masotie ene se ye bebo mo hu akoda ne papa ye de obeto counseling section usori ya no pa ubeba ha de bia beje afutuo ote pache uhia futuo uhia se cycle brain no se de adwuma na ye asham de atajo ko echima wansu asa no dwuma bia utimi su adwuma bia so se na bo afo bia no nti wo besu adwuma pache de na pese usua adepam besu adepam banyifo beka etira pam ho de nti e wo ha no ye boa ma youth no nyina atimi asikwa so bia ni aboa wo nti koda dwene ho se bema foforo bi ka ho a dadwada producer na obekasa na afa ye hwe kwan ye befa so be hu kwaku imano na ye ne no akasa na afa ya pa abofra no papa dia ma oni apa biribi amawo ana adwuma sua bi ye de wato no akwa ye adwuma no wate pache shebo se sankura bonisem na wo ye no wunya biem shebo Michelle Rade Nyankopon ba se sankura bonisem na me ye nya biem na tu ma unia ma no mo te se wo no 16 18 fo no 1 minute peka bibi kire wo no me nyamba mo hwe me almost 16 18 years so wujidi so wo ko school am woni mpu school na wo ko no kamini manka sam na nka mo school me try de me ni ma de pa so me nya boa fo be boa me enti ma ba ansure from say me de me bisa de abai mpa me de tu mo nya mo boa me na me huntimi hu me ba no no si tuo mu fo mo ne de ma seto maka to se mpanyifo nhwe wo sa se ko ka bibi tu fo 1 minute pe me ni amo 16 17 years my ben sure my bisa dia am dia tu he Mr. Musa Muna Munya Sutie na Muntie me na mo ode o mamba ke bia Muntie na munye mu ko school na mo baye mpanyin pa erade bebo awate amen enye sa mama ka asem nchi akwale na nyame ye wadom ne do ko to adwuma mu one day kura wan ko adwuma na ebeto ye manim wo ha kaseto no to no bona nka bi
ɛne na kyɛ sɛ busuafo asɛm na yɛ awerɛho nanso ɛtɔmmerɛ bi a yɛgyae na ɛgya yɛde bi ayɛ sedeɛ na yɛka nyina na yɛfotuo ne yɛde ɛma sɛ woyɛ abaya no wɔhwɛ ho yɛ ɛnɛ adɔɔso menyim so mene nada na menyim deɛ ne ɛna fam saa o panyimfoɔ da woro ma no ɔmo de hyehyɛ bi agu wɔ ma yɛtimi aboa hwehwɛ eti na nyɛ wo so ho no ba na deɛ ne yɛ ne na woyɛ abaya tu hofo hyɛ dross ne tena faako kana tum na munyai sa na mo ya yesa edodo abusuafo Rosalinda case ne ho na yɛde asi mpanyifo bɛhwɛ na yama ɛyɛ mmɛma ne mienu nyina aba na afei yɛhwɛ kwan yɛbɛfa so na yɛde ɛyɛ emuayɛ papa aba ebi abɛɛbo so miɛnsa akyi yɛbɛsa de na ba ɛbɛrɛ ɔhyɛ na adwuma taade ne abɛkyerɛ mu sɛ ampa ɔbra get na yɛkɔhwɛ video no aba na sɛ nea wɔteeɛ no saa pepepe me kwampo de me ho adwirime na ba ne sɛ nanka akwada a wo mfie dunum 15 years wutimi enya adwen wei sɛ wone mmɛma mienu ebetimi atwe empena emu ɛden ne nyinaa nso no sum sa wamu togo ne ahafo nyinaa epi ewo mu ɛsɛ mine ne yɛ bibi ne de ne enya asempetwa ɛne edi mu akotena kasa ne de bia mine ne koyɛ bibi ne ne koyɛ bibi 15 years akwada ni oje ene eyade ekoso even obi owo 9 years kwa mpo no ebe ye din se obenya so ye virgin nanso no enya ba wie eya se nia omadi no ye mani omuni nko na nia aka no na ebebo eho ban ni we nyina ebia won so wo saa ohaw ni mu bi nanso de ne de endu se na abaya ye de akwakodu yi a ene oti ni sue esan ye boni be ye ni ade nyina wode ne de enkodu saa bia wode na edu no betimi agyae ewugyan so betimi so aboa yemfa ade we entu ye hofo yensan fa bi enya adisuade emma ye ho ne bi se na brabo na ekono se sie impo ukita 10 cedis sentimi mpo ento hwe na next 5 years ena hwe 10 cedis ne mpo de ukita ye chewing gum ase nsuo na ebetimi ede ato se momode se be ma ya brabo no ehwo hia ye nne na da chi bi no ya fa yensa engu yeti abusa mami hu wadwenkyerɛ ɛwɔ comment section ɛhɔ wasiase na nkomo no se mu entimi enye de nkomo no se ukɔ na ba na bi reply no na ema emu ayede na me so etimi akenya me ama me de trending stories so abedan mo abribia memo refi se obe like na wa share na wa subscribe eso ede ama me na ɛha ɛyɛ emergency Ghana TV na me a me di juhode host chairman no edi amajesuo eno ane akosua faculty. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Corpland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Corpland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Corpland to tackle this problem. So Corpland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Corpland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Corpland for your next online transaction? Visit us at www.corpland.corplandtechnologies.com.